چاندن ji bo hemû mirovan ji derekî gelek giring e li jiyanê de. Lê li cem êzdiyan taybetmendiya xwe heye, çi ji rûyê ayînî ve û çi ji rûyê komelayetî ve. Vê carê li êzîdxanê de em ê li ser vî babetî biaxivin. Çandin li ba êzdiyan li dirêjehiya dîroka wan de tiştekî herî giring û pîroz bûye. Wekû ol û civak jî. Ji bo gelek ebuarên jiyanê mefa ji çandinê wergirtîne û li cihên pîrozên olî gelek corên çandinê dihêne bikaranîn. Taybet wekû dara zeytûna. جوتیاری gelek tiştin rastî. Darê zeytûna em deyî. Darê zeytûna demê Nuh Xwedê jê razî ji 5000 salî ji berî mîladiyê bû dema sefînewî keftiye ser avê û ava tofanê rabûy êsivnê bû gonê eyn sifnî niho jê mewcûd e em xelkê devera êsivnîne hingî çir roja av li ser erdê Xwedê ma û her zêde bû baranê li gel lê dikir Nuh pêxember Xwedê jê razî bit daxwaz kir ji wan teyr û tewalê li gel wî got heker teyrek hebit bû min bizanit ka jîn û jiyan di li kê derê peyda bit bizanit biçidin keskiyetiyek li kê derê heye em pê ve biçîn. Gelek teyr çûn û nehatin kotir çû. Kotir çû hat pelgekî zeytûna keske devî dabû ji wê rojê de kirine hemam selam û zeytûn jî bû şeceret selam niho dara aştiyê li alemê xirê li jiyanê xirê. Wextê îna eşçiyayê cûdî bû rayîna bû ew rabûne li ser xatira wê kotirê wek zanîna me metolojiyayê ziyatiyê da têd bû me evê tiştî bû meşrovet ket gihişne wê derê û sefîna wan wê derê sekîniya ew xelkelê azad bûye û aram bûye û lêjiyaya zeytûn hatine şandina demê şîxadî Xwedê jê razî kurê misafirê hekarî sedê duwazdeh hatiye lalişê bû ewî rezê zeytûna çand rezê zeytûna çand heta îro çêdibit heker hingî wî 10 dar çand bin îro 600 dara ihtimal gihiş bite hezarî ji berî çend saleke 600 dar bû ziyaret wê heyt bêjinê rezê mala şîxadî hemû zeytûnin xilmetkarê di lalişê tên her sal heyva duwazde wextê ev zeytûna temam rej bin gihin dêçin hemû çinin bo zeyta mala şîxadî ku ew zeyçî çira pê tête gorîkirin li hêvarê cejna li hêvarê munasebata li rêwrismê tê ziyatiyê ew çira jî gelekî muhîmî pîroza ronahiyab şeveya ji bedel ronahiyab rojê ku rojê çawa roj roja û em her kes êkidû dibînit şevê jî ew çira tête gorîkirin ji bedel wê ronahiyab rojê bo şevê hind î pîroza lewma ev zeyte ji van zeytûna çêdibit xwarina xelkê jê ye yani pêşkeftina me jê rastî tiştekî pîroza û tiştekî kêrhadiye boleşî ji çem bixwet çûzere lênîne lewma dara zeytûnê jê pîrozet êzidiyatiyê de û rês lê tête girtin gelek mala here birênê jî ihtimal heker dû dar hebin êket hewşandaya çandiye êk jê zeytûna. Li ba êzdiyan çandin û cotyarî ramana xwe ya dîrokî roşenbîrî û ayînî heye û pîroziyeka mezin didine keskatiye û ev çanda jî baş rohin diket ku ola êzdiyan oleke rasterast girêdaye bi siroştve. Li gorî mîtolojiya felsefa ola êzdiyatê her diyardeka siroştî xwedawandekî pîroz heye. êzîdiya heta ku aliyê çandinê bîtir xêr û bereketî de hebe xwedawand jî re dest nîşan kirbûn çê xwedawendê baranê yanê beledî brûska yanê tûtinê yanê dara û fîqiyê yanê kanî rûbara xwedawand hebûn kesanê êzîdiyan kesanê cotyar daxwaz ji van xwedawanda van babçakat kirin wekû kesanê xweskestîş xizmetkirina yezdanê mezin re gotin duaya wan fertir qebûlit bê loma hana xwedbirne ber dengê dema heke baran nehat bayan saleke mehlê û xela û celaba çûne ber wan xwedana heta ku diharîkar bin ji bo baranbarînê helbet baranbarîn jî me got dexil û dan yan ceh û genim û nîsk û nak û bigire tûtin û dar jî çi hêjîr bin zeytûn bin hinnar bin ku êzîdî aliye rezvaniyê jî karet kirin aliye cotariyê jî. Ev jina serareyê jiyana awarabûnê hewl didet ku jê derekê jiyana xwe û xêzana xwe peyda biket ji ber ku ji kevin de wê li buarê çandinê de kar kiriye destgiriye bi çandina baxça
نوها لکومالگه خان که سر به پارزگاه دهو که و کار چاندنه دکد. ما خيار تشاندن باجان تشاندن تشتمو تشاندن وش خورت فرودن وكار زيليا خو تابع خو بيتعلم هانا سرسي بايا ما سرسي بايا تشاندن في فازو باجانو شتشتي خودي قدان ام الخرابة تبن منجارة بري نتا تبيرام هتانها دورا بجم هانا ابا قرعانا ما سي بايا كل ويدري قلت ما تي تشاندش خورا سالا كتا ديو ساوي ام دورا هادنا سرفانسي بايد با جاك العين حسان جاك الجهلي الرمبوسي ابريكم بالربنا من الويدريون ما بيبا تشاند بونو باجان بونو خيار بونو فازي خلقي ما خدان تكرو ما على خدها با قنج بكهنا بوبايا بس بيجا همجا كدنا رزيل دي دوتشو تشتغنا ما وبيتر يعني چه تشت چاند خدي سرسي بايا بيتر بيواز ما تشاند ودورا بوستان بو 3 سالا چارام چونه ربيعه دورا وكدو سرسي بايا اولي بیا خودی تاوسی ملک چه بزنم. ما و شغلك دينات كرتني وبستان إيه خودی ما بوستان قنجون هکا زلامی ای مسئله زلام بی از بیجا پشتی که هو نه زلام مانو نه رزیل بون. ونهو چلوت کنن بده نه جیب خودی ما بس رحمه خودی و جابی ملبان بتن کایا. تشتکی سهالی که زلام جی کرو کدو. المهاد دوما تشاندين ما قرص تشاندن كيسك ودورا بجا آني الأرضيدان فشتيك هاتن باجان ذهبون فروتن الأرزانية دا أو خيارد وكا أخون بيتالي آف قطبون تعبا مهامات النجو عواش كدر يا قدي بالي أشفريتا شابا مزنا افتشتت هكا والبدري چاندين چينه و چه چاندين ما قلت چاندينا جروف چاندينا ایسو چاندینا خیار چاند بون زبش بون بطیخ بون بس اون نه و کیر نهاتن هەگەر مرۆڤ بەرێخۆ بدێتە دەڤەرا خانکێ یەکسەر دەزانێت کو جوداهیەکە دناوبەرا سرۆش دێوەی ئیساڵ و ساڵێن دەرباسبوویدا هەیە ئەوژی کەسکبوونا دەڤەرێ و هەروەسانێ مافا ji ber hemê çandinê hatiye wergirtin û bûye jêderekî serekî bû birêvebirna jiyana awareyên Şingalê digel vê çandê jî van cotyaran gazdin jî hene. يعني قم فان اوارا بنير ابي هان منطقه ما يعني رغم حالي وان رغم اوارا وان هاتن بطالنا من نمان الهيفيا مثلا ري خراوه هي بقى دوا خوارداني ارزاق داني بس بشتيني وانجي وجداني وانجي قبولنا كر يعني روبا روي شول كرن يا كم شولي راهلاني افشاندن يابو يعني مثلا كمالغا خانجي ام دس خوشيلت كنا اف اوار رغم حالي وان هاتن اف رخو روي روباري دجل حمي كنا شاندني ابا نشان هندي شول كربنا ازدي دائما حجبه طالتنا كريا ووقت شول كربت انتاجها بدا برهم والله مخابن يعني هر جارك استقرارك هباجيا يا ازديا بعرضي بتاتا قريدان دجمنا رينا الداي هيرشت إنان فرمان إنان طالن بس هر ازديا دفج نبرد اف نمونان هو اف اوار الفيديو شولكن تاكيد هندت كذا كو ازدي شولكر وبعرض خبب چاندني خبتين قريدان هكا بها چوبانا باش بو يعني جوتيفان نكفر ب4000 دينار حق زحمة أمروفانا بتاتا يعني بهندم بيفا أو كو يعني حقي زحمة أمروفانا تقريبا نزاب چند دفتر عليه دان آفا فيدري قد كرن هنا قاتشو بيما آف قد كرنو آف سادي قد كرنو آف بردان بچولي دا خسارة چنديل ماب وما أمخو مزارعا فأم فلاح البال خداني أردب فاقيري نزاب چند دفتر اما بس بوری کنش آوا مازن اف بازار فروتنا برهمین چاندنا وان جوتیارانا بولوی بازاری دا بتریا جورن فیکی هنو به بهایکی ارزانتر جی بازارن دن
لوی بازاری دا دهینا فروتن. جوتی باجانا بگاوی امی خودنا ب2000 اش دولاتاتي ان الكردستان ده فروشن جوتی وان ب 8000 خودی بگاوی نو باجانی مسانی يعني طماطا شيء ما شيء ترنيني في منطقة هنية الشند أو إيش دربي ولاتيني دربي ولات ما تشوف فايدة ما شيء جبر کو ازدیان بهوری بسروشت هیا کارینا جعالی آبوری جیوان مفایه کی باش چاندنی و جوتیاریه بگن. تموتم باجار و ولاتین دور و نزیکی وانجی مفاج خیره برهمین چاندن و جوتیاری و رزوانیاوان ورگرتینا. اشعالیه دخلودان و جهو گنم ویتالیه پشتی هکا چاندنا آنو پیدا بوی مگوده دا ترکتر و دراسا هلبت برهم زیدترت کرلوما او برهمت هاتا وگوها سنه سایلویا جوان سایلویا هلبت گهشتا اد پارزگهد چیت کردستانی بن چیت عراقی بن برهمی وان جوتو و جوبارا اشعالیه توتنه و نافدارترین توتنا کرسی بوا منطقه کرسی کو طعم لذتك زيدا دخان كيشيان توتن كيشي بيني اف توتن تقهشت بازار كردستان وبقرا بازار العراق يجي وبهايا كي زيدا ترش توتنا اسايانا عاديد هاتا فروتن هيجيرت شنغالترين ناف دارترين هيشير بون قلواس قلواس چوكو هيشير تقهشتنا سوقت كردستان وبقرا تقهشتنا بارزگهت عراق ديجي جدای باغ و باغچه کاری باغ و باغچه چوکو چندنا باجان رشکانی سوتا افکار ازیدیا بیتالی گرنگیکا زیدتر دابوا وی آلی و باجان دوان گشنا همو سوق و بازار کردستانی و عراقی اش محافظات وسط و باشور همو آلیات هادن ادبرن بهور بکا يعني منطقة شنغال التكاري بيجي سلا خوارنا بارزگاه موصلو بقرا بارزگاه ديت عراق يجيبو البت يزيديار ولقي گرنگل بيالي ذهب الآلية چاندنه ازیدیشی وکو باشکو پیک هاتا کی زندیش جواکا کردستانه لبره و خطا نهاجی جی پیک هاتن هرن بتره و بزاوی و چاندنه و هاتینه گیره جا میجوی ازدی چندینی هات ناس کردن خدان کردن تا شو طوال ایمانی مجتمع ازدی تجارت کرد بازرگانی کرد زیتر چندینی و چندینی وصلی کرد عرضه بيت گریدان بتر ایمانی بعرضی و گریدایا وكو هر وقت بو مسألة شري بتر دفاع جو عادت كد يعني بحكم كو عرضي بو منطقي بو او خير وخيرات جديد تبون بيبقى بتتاتا قريدان يعني خو ميجوجي ما بتحسين بحث كده كو اف منطقه دولي رافدين اف منطقه دور بري روباري دجله شاندنيه معروفه عن شنواري شاندني اللي هاتنا ديتنا اجبري كي باشماي اي وان مروفانا بردامي دانا بشاندني اخويا خاصه ازدي شروي كومالاتي بتر بيباتي قريدانا يعني مختم بين ازدي خلبر هند الشراء قلي بوشي عرضي باتي قريدانا بتحس عرضيه مثلا ملكيه او شاندنيه رزقي ويسربو لو انا مثلا بازرگانيا خو بيتكر معيشه خو بيتكر طان هوجي ازیدیشی وکو باشکو پیک هاتا کی زندیش جواکا کردستانه لبره و هاتا نهاجی جی پیک هاتن هرن بتره کو بزاوی و چاندنه و هاتینه گیردان.
چاندنی ناف ئاینێمە ئێزێدیاتێدا پیرۆزیتێتە ناسین چاندنی گەلەکە پیرۆزە جەژنین مەڤەژە هاتیە گرێدانە بتایبەت جەژنا بێلندێ مە جەژنە گواهەیە بێلندێ کەفتە ینی بلابتن ئینیا دوێ چلێ زەوەستانی هەر ساڵ ئەف جەژنەتێتە گێران دماییکە چاندنە وەرزی تێتە ناسین ئەف ئینیا لە ڕۆژە پێنجشەم بووی هێوارە جەژنی تشتێک تێتە کردن بۆ جوتیاری و گایوی بەرێ ژیانە خەڵکی لەسەر جوتیاری و چاندنێ بوو بڕاستی گای هەبوون نەوەکی نهۆ بوو بێ تەکنەلۆژیە بێ ئاولەمێنەوە ترەکتەر بێت هین جوتیار چه جوتێ بۆ بێتکەتن بەلێ بەرێ گای هەبوو دێ چۆبانە جوتی لێ هێوارێ ڕۆژە پێشەبوویل هێوارە جەژنە بێلندێ دەمێ ڕۆژاوادێ هات بانە ماڵ هەر مالەکێ هەندێک ڕەشک هەبوو دانەنە سەر دیوارە و بۆ سڤاندا هەندێک ژێر ڕشکێتینان ئاگر بەردانێت گۆنێ گورکە گای ئەوخۆ گوڕاگای یعنی ئاگرێ بۆ گایتکردن جوتیاریش دێ دوسێ جارە خۆ سەر ڕەهلاوێژ باکە و ئنەهوو دماییکە چاندنە ساڵەیە و چاندنیا خۆ دمایکینە ئەلسبایکێت کردنە جەژن وێ هەلکەفتێدا ئەو گورکە گای وەختی بۆ ڕاتکردن دێکابانیا مالێ هەندێک جۆرێت تۆڤیت سەر ڕەهلاوێت بانە ئەو تۆڤێت چاندین گەلک جۆر بوون دویە گەهانبانەیەک هەفت هەکە هەبانە هەکە ژووی ئێک چامبا دوو چامباناوان هەف جۆرتەی لێکردن هەندێک مێوی ژیژ نافتکردن شیرینی سەرات لاوێتن مەدەنی بژین گول بەڕۆژ بوو گەنم بوو جە بوو نۆک بوو نیسک بوو باقلک بوو ئەف تشتێ بەرێت هاتە چاندن گارز بوو هەلاوێتە ناواژی بێت مێوی شیرینیت نافدا بە سەروی ئاگریدا باری بەکوە هات باخوار ئیشبەرچی کودا خودێ خێر و بەرەکەتێ نافوی تۆڤیکەت ئەوێ وان چاندی و تاما دنیایژی نافداها بتە شیلیم سەرواندا بارت ئەگە خودێ ئەو خێر و ئەو زرعەتدا سەروان بتە هەرزانی و خێر و بەرەکەت دەریت خێرێ بۆ ڕابێنە بەکردن. li bin van naylonan da komelek xezanên awarên şingalê xeyar çandîne û keçên wan karê van xeyaran bi rêva dibet û cotyarê li vê derê dikin. بحكم منطقة ازدياء يعني ازدي دائما منطقة خولة يجبل دوروباري روبارة جيا ازدي دائما هر ديتي خدان دجمن خو خولي باجرة كدي وقت خو خولي باجرة بكي تو مجبوري چاندني بكي انطر توالا خدام بكي يعني درفت ندان ازدي نزيكي شارستانية تبت حضارة تبت علم بزانس تبت هر ازدي ديتي خدان دجمن هر خو خولة كدي وقت خولة بكي ناشار الشولة نزيكي آوا چب ناشار چاندني بكي ترشو توالا خدام بكي ئەبەش ناگەین دەکو ئێزدی بەس تنێش شۆڵی چاندنیێتکردن هەگەر دەرفابێت ئێزدی بواری زانستی شارستانیێتی زۆر پێشتکەونن و بۆ نمونەژێ فەرد و کومەڵگە هێمە لەوێ دەرێ مەسەن ئەم خانک شاریە فەرق بوو شنگارێ چونکە واقعی مەم نزیکی باجێرا بوون مەسەلەی شارستانیێتیش فەرق بوو مەسەلا چاندنی لەوێ دەرێ حکمی جغرافیا ئێزدیا وەسەڵ ئێزیەت کردە چاندنیە بکەن الشغل خوا شتلا تشينن كناردي وتشينن وكيسكا دادقرن بزرت كنيتي ودبنشت الوانجتين قرصات تشينن ودورا بجا سوندي كيت خوت كينو كمياوت كينو درمانت كينو هاتان بجا نيتا أجنيني ما هو باشش چما پشتیون هاتینە وێ دەرێژ و دیساوا کەوێترێ بۆستان چێکردن خودێ ڕەزیلە نەبێ خودێ پەهماتی بینی ها فەم پێ بە بوستان شنگالی نام نا وەکە بژێ ڕاتبەکە نا تشتەکە و ڕەزیلیە و ژنجی شغل بکن نێودەیە بتنێ مێرە ناوەلە ژنجی کن شغلێتە چ بوو بێدە خودێ شغلێ بەس مژیرە سەفتان و هەوا وانت جنینش خۆرەم سەفتان ڕابە و سامەکانم ji ber ku şehrazayeke û girêdaneke wane mezin bi çandinê û cotyariyê ve heye her ji kevin de loma piştî awarabûna wan ji devera Şingalê bo sunûrê parêzgeha Duhokê bi dehan xêzanên awarên Şingalê li komalgeha xankê çandin ji xwe rekirîne kar û baxça çandîne hem ji rûyê derûnî ve xwe ji bîr dikin û hem ji rûyê aborî jî ve
ji derekî jiyana xwe peyda dikin. Ez berî şingal bûm piştî vê fermanêm hatina xangê ez û guhbel bûm bi ewil berî vê ew ê em çûn me rebîat kir me sîba hebûn sîba şingal sîbayê me gelekî baş bûn elhamdülillah minteqa me minteqa guhbel xastan sîbanê têde bûn dereceyek bû sîbayê me ez elhamdülillah ma qadir bi rêve çit şolê me jî hêviya Xwedê. عالیه درون پیشی مگوتتا جوت و جوبار بگایا بود دورا باب هسپا دورا کرج احتمال هات نبکار آنین جوت و جوبار دا دورا باب آلات یان آمیر نوچ ترکتر و دراسجی کد نکاردلی نو بره درون بداس و قیناغا بو بجا داس و قیناغا خلق ما چه خدانه زویه با یان کسی مثلا که بارکتی با یان مختار گند با یا خلق کی زباره جی رکارت کرن یعنی چند کسی داس و قیناغ خود هلت گرتن و چونه آری حتی کو زویاوی بری هک باران بباره و زیان بگه زویه تمام بگیان آری مختار گندیان کسایت یا گندت کرن حتی کو زویاوی تمام بکن البی حالتا درونه جیدا دورکه درونه هبونوی چاقی دورکه درونه گوتن دابیتر جوش و خروش یان حماس شپهلارا پیدا ببه دا بزودترین دم زویه تمام بکن الوی عملیه درونه و دورکه درونه جیدا کچو زریاجی ملو کومت کرن و گهان نسریه کت کرنا گدیش و پشتی گدیش جی دهاتا و گوهاستنت کتا بهدره دا دورا بهدر چه بگیره بایا چه بجنجره با بوان آلاتت کبنت هکا وی چاقل بردست جوتیارا او محصول یان او برهم گیرت کرن یان جنجرت کرن و دورا دیران و برهم خوالت گرتن خوانه بنه ای بهدره جی هبو وی چاقی هر مالکل گرسیانت خوانه ای بنه ای بهدره جیت کرن التهيرة تشتكي دي وهي دمت كفتا ايكي نيساني جي براستي اج مها يعني شاوان بيجين اج ميجويا روشلاتي نكو جيا زايني دست بيت كتبو ما او ناتشي بد كسك عردي خودي بكولت وبكيلت شي براستي شنقو عردي خودي حمود كاملا ناخودا ام شاوا بيجين يلسرزان يعني شاوا اف عردا نباتك دي دريخيت دي كسك بيت دي شيم بيت قلناها كسك دسكتي الا ماشي من ما بازروش تمام بن او نبات كسك بيت شنقو مها نيساني عردي خودي خملت وقتی بخملت وید خملا خو بستینت چنگو گناه دی زیاتی ده هر تشتی حقی خویی چنابت تو حقی کی جه بستینی اوی عردیش حقی خویی دما کفتت کاملا نویده وید او عرد بخملت نابتن لما نسبة نيسان يجي ام بيجي نيسان بوكا مهاير ناف يازدا مهاير ديدا او القلوان بتدوازدا حتى زواج لينا وكسك نقارد بوكا كي بينت مها نيسان دا اجبرشيكو او خود بينتن اش مها خرا پێشکەفتی ترا و یا کەسکە و یا جەوەکی خۆشە و بەهار بەهەشتا خودەیە بڕاستی ئەومە هەیە فئینسانی بووکەکەی بینت نیسانێدا گەلک محتەمەد باوریامە زیادە ئەو بووک نەڕ و نیشتە بدرستی ئەمە بۆ ڕەحادیثێک چی بوو یا مەقەدەرێک بۆ ڕەهاتیە ئەمە هاتیە بەردانە یعنی وەساڵێتێ دەبێژێنێ ئەکار نیسانێدا نەینابا ڕوڕەش نەدبوو فەژێ هەندێک گونەها هەر کەسێکی بینت قارەتە توێ مەها نیسانێدا نەینتن و ئێزدی تایبەت عامەتەن ژیانی بگشتی مەها نیسانێ داوەتێ ژیناکەل خاترا نیسانێ چەنگو نیسان بووکە مەهانە پراسی شتێکی هێژەی پیرۆزە ئەڤەژیل هێرە بۆ مە دیارت کرد و ئێکشت وەرزادایە تێتن ئەوژی حەقی وێن.